Iako je odgovor daleko, zavisi od toga ko postavlja pitanje. Intervju sa Jugoslavom Ćosićem, utorkom u 10, samo na B92. Sokovi Fruita Premium. Večno stanje optimizma. Novi Samsung Corby. What color is your life? I ja sam ogrebala Audi. Znači, brate, ne mogu da verujem. Svako malo neko grebe Audi. Ja stvarno nisam htela. Išla sam u rikverci. Malo samo. Nek grebu svi, još 53, Audija A3, jedan čeka da ga ogrebeš baš ti, baš ti. Državna lutrija Srbije. Tokom 30 dana idealnog sajma izdvajamo iz idealne ponude Ormar Integral Omo 3K po ceni od 14.990 dinara. 30 dana idealnog sajma. Forma ideale. Prvo što je Marko rekao bilo je i više nije prestajao. Karamela! Stvari su se zakomplikovali i tada je posjetio specijalistu. Biskvit! Karamela! Čokolada! Biskvit! Stvari u tome da nađeš društvo i zabava počinje. Tviksujmo zajedno! Tradicija italijanske porodice Monini znači sigurnost i poverenje. Od pažljivo odabranih maslina nastaje najbolje maslinovo ulje. Monini, ekstra verđine. Zašto je Srbija nemoćna pred korupcijom? Da li se danas ratovi vode zbog slobode? Jesmo li oguglali na nasilje? Koja je politička cena monopola? Čitajte NIN, nedeljne informativne novine. Pomerite granice svežine novim Colgate Max Fresh sa kapljicama tečnosti za ispiranje usta. Pasta sadrži koncentrisane kapljice tečnosti za ispiranje usta. Čini vaša usta ekstremno čistim i svežim. Pomerite granice svežine. Novi Colgate Max Fresh sa kapljicama tečnosti za ispiranje usta. Colgate, robna marka broj 1, preporučeno od srpskih stomatologa. Top of the world, I'm feeling you, girl. Hair done straight or a curl. I'm saying you ain't got a cop. You got this game on lock. With a smile on your face, you motivating the block. Everyone wants to feel like you. 'Cause I'm original and living the truth. All you have to do is be you. Minimalna količina namirnica potrebnih za funkcionisanje narodnih kuhinja u periodu od godinu dana je 5000 tona brašna, 400 tona jestivog ulja, 400 tona pirinča, 400 tona pasulja, 400 tona testenina, 1100 tona mesnih narezaka i pašteta, 455 tona ribe u konzervi, 200 tona sojinih ljuspica i komada, 230 tona šećera, 114 tona đuveča u konzervama i dopunski artikli, 114 tona graška, 114 tona boranije, 380 tona krompira, 290 tona kupusa, 38 tona soli. Za donacije namirnica za rad narodnih kuhinja pozovite 011 301 2060. Hrana za sve i B92. Svakom novom i starom prepaid korisniku VIP Deda Mraz poklanja 1.000.000 besplatnih SMS poruka u VIP mreži. Postani VIP prepaid korisnik i SMS-uj besplatno do kraja 2010. godine. VIP. Tvoje reči vrede više. Sokovi Fruita Premium. Večno stanje optimizma. Sokovi Fruita Premium. Večno stanje optimizma. Nema stajanja, zdravi Snickers. Zdravo dušo, šta radiš?
Sada, Evi Baby ima super upijajući zeleni sloj koji brzo apsorbuje tečnost. Ovako će se vaša beba sve vreme osjećati udobno. Sa Evi Baby pelenama vaša beba je veoma srećna, a njena koža je uvek suva. Herbal Essences će vas povesti na novo putovanje. Šampon i balzam Hello Hydration sa izvrsnim ekstraktom kokosa. I egzotične orhideje koji magično hidrira kosu. Hidratacija na prvom mestu. Na egzotičnom putovanju u Herbal Essences. Sve omiljene igračke moje dece rade na baterije. Koliko ih potrošimo svakog meseca, to znaju svi roditelji. Izgledaju malo, ali ove baterije ne mogu da se razgrade. Tako postaju veliki problem. Možemo samo da ih odložimo i čekamo da neko u budućnosti reši problem. Do tada postoji i alternativa. Mi koristimo baterije koje se pune. Male stvari donose velike promene. Ja sam Maja Nikolić i želim zdraviju i lepšu Srbiju za svoju decu i za njihovu decu. Očistimo Srbiju zajedno. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije. U leto 1944. godine grofica Lena von Mallenberg odlučuje da se pomiri sa smrtno bolesnim ocem i vrati se aristokratskom životu. Nemačka kolona. Danas u 2. Samo na B92. Sponzor filma Dormeo. Baletski događaj sezone. Zvezde ruskog baleta 29. novembra u Sava centru. Vodeći solisti Baljšoj teatra u najlepšim numerama modernog i klasičnog baleta. Očaravajuća poetika i fascinantna virtuoznost ruskih majstora igre. 29. novembra u Sava centru. Boriti se protiv gripa nije lako, ali ima kako. Pokrijte usta i nos maramicom kada kijete i kašljete i odmah je bacite u kantu za otpad. Ako nemate maramicu, kinite u nadlakticu. Izbegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje kada kijete i kašljete. Ostanite kod kuće kada ste bolesni i pozovite lekara. Redovno perite ruke tekućim vodom i sapunom. Čuvajmo se od gripa. Svako vidi svet na svoj način. Samo u VIP-u touchscreen smart telefon HTC Tattoo kao izraz tvog sveta. Za samo 1 dinar dobiješ fantastične touchscreen smart telefone sa Android platformom. HTC Tattoo. Budi svoj. Budi drugačiji. VIP. Tvoje reči vrede više. Sokovi Fruvita Premium. Večno stanje optimizma. Svake srede u 10 u Replici otkrivamo kako se prave evropski zakoni po srpskom receptu. Mi bi trebalo da razgovaramo ni o čemu. To je dobra ideja. Pa to je suština parlamentarizma. Hoće li novi zakoni da donesu i nove potrese u redovima vladajuće koalicije? Najčešće se to završava bez žrtava. I ko je u Skupštini Srbije uopšte vlast, a ko opozicija? Ko ima sa kim pravo da sarađuje? To će pokazati vreme. Autorke Suzana Trninić i Tatjana Aleksić. Imate pravo na Repliku svake srede u 10 samo na B92.